Mayam bukrum zari impact health miyang tabi punam putram oksari loina na akhoi ngasi khana jigdaruba topic asi allergic diseases and homeopathic treatment allergy heba laina ase kari kari no amasung masida homeopathic na matau pram na treatment pibige habigi matang sta khana ne jagadabni loina hiram masda khana ne na ba Dr. Ice Temba Singh senior homeopathic physician akhoi gi studio links nu na lere aham da Dr. Temba Putram oksari and welcome to impact health Dr. Ahmad khangjaning si mayam allergic haibasi makhal mayam sulebe male allergic haibasi kari no maruin Allergy haibasi tasengna akhoi gi medical gi definition da abnormal hypersensitive reaction of the body to a certain substance haidi karigumba posak natraga phibam kharada akhoi gi haksang sina maga pakna dabadagi thohi dawa adugumba reaction thokana laiwong khara puthokana nabadabu akhoi allergy haidana samna khangnai adu hairiba allergy haiba wahi si yan hana coin tawgibasi Dr. Von Pirquet haiba sina sok lising ama chamapan sumna taruk sida mana coin tawgibani masi mamangda allergy haiba concept sileramde maji yan han ba allergy concept puthokhiba adugumba maji bhena haiba laibak tugi yamaming chatkhiba pediatrician amani ada sigi mamangda leirammi sidi medical science ta khoi laina khuding maksi akhoi bacteria amdi germ jina thon bani organism na thon bani leram bani ada mana nate sumba condition kharasu lei haidana mana 1906 ta allergy haiba concept si puthoki bani ada akhoi na ju ju su ngasi modern juk si da ju allergy hairaga khoina unsada hakachaba phuri uring natragana tilai khombi su bodona matha ga tawraga tawba se si khaktabu akhoi allergy oiraboi ningi adu tashengbadi allergy haibaje masidi natti allergy si tongan ba phom mayam amada akhoi allergy na naba yai adu maruina akhoi skin da aduga akhoi sor honbagi respiratory tract ta adagi amana akhoi chari thaiba GI tract ta aduga akhoi musculoskeletal system akhoi joint pain ga tawriba sigumba system mari sida maruina akhoi hairiba posak sing allergy tholiba posak sing haidi allergen sing se masi sina sangsal aga masi ga haktheng nar kanda sumaina he thoi Dr. Maruina akhoi allergic thoi pose maruina akhoi chinjak tagi tarba duarte maruina masi factors natte akhoi ngasai aina allergy tholiba provoke tawriba adugumba substance to allergen kawiko sigumba allergen sina allergen si makhan na ohum thong khaidok pa amana inhaled allergen sor honjambada yawriche yawkiba aw ade amana ingested allergen kuna chaba thakpa chinjak sing chari thaiba sigida yawbasi masi ma adagi amana contact allergen akhoi unsada kaida akhoi sanadaba potuga koi thengnar kan thoiba contact dermatitis ka ngasai ai haijariba matha pomba arteria kai thoise sumaina tongan ba posak sing maruina makhal ahum sina thon bani Dr. Ado maruina mayamna khangnani se khogi unsada skin da adagi pongkat pokon ba rash laibumba adumba allergy to ena di madumadi khogi visual eye ne to u phange ado khogi manungi khoi sor hol badaga khoi sasin ki bagi allergic khutok sina kamai to khoi da kamai feel to masi masi samna hairabada akhogi akhoi sor honjan bada kaino yawkiba akhoi ngasai allergen sing si yawbudagi ado thaina de maruina allergen inhaled allergen si maruina pollen haina akhoi hai laigi magi ngasai gi pollen grain ase madu khaktana tholle haina launarami adu hojikti madu natre kaigino ngasi chaukhulakpagi matungina tongan ba akhoi atmosphere je hawa nuksit sida sengaktaba pollution tholakpa smokes ko vehicle dai tholakpa sigumba mayam amasu yausalakre sigumba mayam je inhale tawraba matung sida ida akhoi allergic rhinitis runny nose khoi naton mahiga taraga hakthiga khallaga thokleise skin da na te habase masi haurei ne ba common cold ga toina loktung thungan ba khokan ba kain toiba ai ngasa won ngalai tana tawgalise mi loina bagdadi tawbana te mi oi kharada
तब ngasai particular condition do mi atai dadi normal loine ba mangon dadi madu mai hypersensitivity duna thoi ne ba masi kuira kan da mai do ge bu sina respiratory tract ji hanjal hanjal na thuo kan da madu matam matam gi hidak sa ne adagi namjan gi ni khokani ta kan da asthma ga ina bronchitis ka ina ko nga iposi khoi chronic khoi operation of the khoi respiratory system ga lai ba sing se adumai lai ni aduga cham mana na khoi na chari thai ba posi da khoi food poisoning gan ta sing se si ju allergy makhal lamani khoi na chari thai ba pota ngasai gi adugum ba chana da ba allergen to yau ki ba dagi masina khoi kari hai dare warning bagum ba pola ma charu ra matung da gi thau oi ba yai natraga na kari gum junk food oi ba yai kai charu ra matung da ai khoi na madai da warning chanang ba phau ri ba puk na ba na ga ching ba phau ra i ba adu heartburn ga hai thajin chau ga pa adai gastritis kai na tauraga tauba adai colitis ana irritating bowel syndrome haina re ko sing asigumba thu ibjing sa even the nungchang ko sigumba gi tract da thu ijing ju due to ngasai gi chana da food to aduni siju akhoi ge food allergy makhal amane aduga atopa amana akhoi ge kaino se akhoi karigumba sumba chasan thakchan ba kari kai da yawba khainoi da hujiki matam da di drug allergy se yam laire because of that drug allergy akhoi na khoi ge autoimmune disease ni ga haina ba akhoi lu tang sit pa gout arthritis aduga rheumatic diseases the spondylosis ka lairiba mayam sigumba tholi sijo because of allergy ni maru aina message da non steroid ko akhoi ge inflammatory diseasing se kari sabana no doctor masi magi horofam se maroina spondylitis de gout sigumba hidak sing se adu praman amada heta ngasai gi steroid tin nataba anti inflammatory ata antibiotic atra anti pain killer ga akhoi na chasam ba e sakha hang ngai charu nu ga hairi sing se akhoi na protection pi be wane adu moi di taseng badi moi ji side effect lai ai ji ngasi universally yana rabu pot ani because of sigumba drugsing aspirin gaina lai ko thainai penicillin kai kai gana uji ban to ge pam lai se moi sina maram moi dana ju akhoi gu sumba musculoskeletal gi akhoi gi muscle sing amti joint ki oiba allergy makhaja dum thoalle doctor matang sida kamu khangjani si akhoi saugat pa khokat pa adi hakti khani ba khoni mase for example khogi morok si jamna khogi thara su dum hakti khaning ba phawe adigi akhoi kangau gangau the car su dum hakti khaning ba phawe morok yam hena sasal ro su dum puk saugat ba phawe mo si a kind of allergy oiter nga sa ki potna oile ida yes mangon da akhoi mi se akhoi isa ge sensitivity se hendana maga iga chana dadana thu ine sijo a kind of allergy sijo tawudabu mi gi immune system da magi immune power se khena bagi matungina si individual to individual masigi tolerance to bangam bagi chang do khena bagi mangondana khare hena tawba aingondana ga su tawdaba aduga mangondana yam hena tawba adu khakki wagi wane adu su a kind of allergy doctor aduga khogi sakhau gumba khogi thirin haitere ko intestine myam singse moista allergy lebi se koi common oina khone thingnar ba se khone common people mani hekta khang badingam da ba kari kari to gadu a kind of allergy ni na khone lobu ya khoina usop mela charu re atra mangane chakau ba charu re khoina fatty food charu re oily food charu re ko adu ngarang na handa thang ga da usop charu da mi cham tara pukhatliga to ba food poisoning ja it is a kind of allergy mai to na akhoi usop mela ga charu raga khoi party ga tawru matung da nongalaga akhoi gi manang lauba pot ko akhoi gi mikosi stool ga tawriba pukkat na da ga tawriba indigestion ga tawriba ko the warning da ga tawriba siji symptom of allergy adu akhoi na masi gastritis ka je adai matang ko na Crohn's disease ga na cancerous type ko peptic ulcer ga je laktuini am da sum baji hanjan sum tawraga de aduna masi yaringai isana khangna aidi sum baga chana de na aidi fatty food tap chana de aidi kongreng chaba ya de ai yerum chaba ya de ko haibuna sing baju isana khallaga sum badagi akhoi se o masada protect tawraga haina da banungai ta ba na ba phawba adagi yek ba phawba sum basi masana chana dragadi magi sana de masana masi khangdok pa bo to mata kata ba adagi amana mo allergy haibase curable disease oidia ba
allergy di control tawgadongni akoina yaringe adugum chana dabadu avoid tawraga ko control tawga magi intensity magi duration frequency ji dage handalaga akoi longevity of life se disturb tawdana akoi longevity of life se phangnaba hotnaga dongni kaino allergy haisida ai khatang thamjage allergy tawbagi factor main factor ahum khak lai koi miyoiba da laina mayam nai adu laina sing se koi miyoiba koi isana invite tawruba ngaktane haijariba koi saista factor ahum khak lai endogenic factor exogenic factor aduga ani jibu koi maintain tawba maintaining cause haidama adu allergy ki pot sing je kamai toge 80% of the allergies di ngasai gi koi endogenic factor koi gi family history ko se ran tawba moi je fundamental ko sai imung amagi mama mapa paripuri dagi suthang pathang da launarakpa inherit tawba adumba hereditary train amada sathaba po ne na lowi moi se masana yaujrakpa aduna sumba na ba je family gi oina puna ran daweba colitis nagan be imung je adum colitis nagan ba adu respiratory asa hakti khan ban tonsillitis tawgan ba pharyngitis laryngitis tawgan ba imung gi mi moi gi family da adum ran taweba sina 80% kano taweba tawbudabu aina sa haijaba dumaina magi immune power do madu mi khenabagi mai immune power do na he kallingai maji kaisu phudoraktabane aduge magi immune power mangda sondaba domain oi leiduna ma he khangson sondra ko matamda mangonda su adum attack torkaneba sigi endogenic factors je fundamental cause oi sina 80% je akhogi risk factor oeba adu 20% oeba exogenic factors ina akhogi environment siga miyoiba ngasi thengnari se akhoi si miyoiba jing ngasi nature ga prakriti ga akhoi kanna lan thengnari adu akhoi environment sina kano tawraga adu akhoi allergens haina akhoi environment se leiri se akhoi gi numit ki makha da leiba pot mayam se sun haiba jige including the sun itself numit masa maksisu potential allergen amane kayuna magi ultraviolet ray ko aduna direct ka yaibada tawriba kholiba mayam ama sun hitaga thoiba ko hainadaba kok chikpagi karkagi mayam leidana asiju allergy makhal amne aur moisina exogenic factors ina exciting ko joiraga nai moisina 20% cover tawi aduga ani jibu kanana maintain tawge aibo maintaining ko jaidna am leireba masina kainoida akhoi ge lifestyle se si akhoi na chumna chapi da faulty lifestyle adi akhoi na ngasi gi sedentary life habit laiba hawbanga ka chaba exercise watpa the obesity adu mayam ama thoidana asi si maintaining goals ko sumba je adu sinmi weraga su sana da kaino da magi factory kol ka khana da thabak tawba mines manung da sana da bada koni manung da thabak su si ju amane ba sumba lifestyle magi nongmagi kaino si thengnari ba pot sing je masina maintain tawga sumaina lei doctor de khogi heredity di oidraba ko adugi di leitraba adu so khone environments ta akoina tinium se sumna satadi balance of nature se khone maintain tawdraga di akoida ngasagi allergic se naba yabagi possibility dum wangi ko wangi mangona heredity natte hargasu mane hujujik ta lai si aduni akoi biobaji science and technology na kamthengna chawkhulakpai matik biobaji nungai ne hingna basu hotnai adagi mi masing yam hekale akoi chana thakna ba pot se chana thakna ba pot si jo akoi ngamna ba akoi ngasi tilhan idak har mayam ama sijinnaraga akoi pothok sidi ngamna ba lamdi pixel aga ju honai dana ko masida sijinnari ba technology masida sijinnari ba material mayam se masigumba mayam adagi akoina hawa gari kari ngasi imphal shahar simak sin mane loire ko adu akoi uje kainogi oina prithvi oina globally yengbadasu maruina Delhi city ga sing asidi masi world gi khwai dagi dirtiest and kari haidare most polluted city ni gaina claim tawrai Times of India da ko adugi kaino da Hindustan Times da ga phongiba January ki tang 2015 daga phongiba mi taret kudingi manung da amamam di because of allergy na marama smoke sina maram moiraga ko pollution sina maram moiraga allergy na nare sumba soba city sing da aduga prithvi gi wena ju ko
total population की 40% दी सिगुम्बा pollutants सिंगना allergen होएगा नावा के नोसिदा सफर तौरे का डॉक्टर अदुदी मरु है ना एलर्जी तो भाई से मागी लाइना अमदी पीबा होरबनी हाउरबनी हाइबदी मदु कोक के बे हार्ट को बे अखोगी लंग्स को बे अदगी ई मरी को बे एनी को बे अदब होर ई पोत दी एलर्जी है बिदु दी होरबने को एलर्जी दी तौरबनी अदुगा मदुना रिपीटेडली हन्ना हन्ना मदु एक्सपोज तौरगा हुजुक पकना द पोत द हंजन हंजन एक्सपोज तौर कांदा हंजन रिपीटेड अटैक से तौर मतुंग ददी पूरा लाइना द ओले मदुम सुम जंगिदना अरुब लाइना कोई ngसाइ बे एस्मा गा हाइरिबा अदो अखोई सर्कुलेटरी सिस्टम दा हार्ट डिजीज हार्ट अटैक कई गासे मैम लोई लाखपगी याबगी पॉसिबिलिटी से अदुने आइना ngसाइ हाइजरिबा सासन थक्सन ब पोटसु ngसाइ गैस्ट्राइटिस तौरमे पेप्टिक अल्सर तौरमे दे क्रोन्स डिजीज गाना कैंसरस का तौरगा अदुम ओइरेइबा मैम ओके यादा नुंगाइजे डॉक्टर ने याम मैक सिंह थंबिरी मरमदी अखोगी एलर्जी है वंस मसीना एलर्जेन सिंगसिना संगगा कोई हक्सांग एलर्जी उहेलगदी मदुना अखोगी लाइना तिना मखन मखन मयाम को रिपीटेडली तरोगदी मदुना लाइना तिला ओलहलकांदा मियोबिगी हक्सांग नुंगाइतबो खोतबो मयाम को लै लोइना लोइना अखोन एलर्जी से मतौ करमना संगहलोय अमसुंग मसिदि करी प्रोटेक्ट तौगनी कमाय प्रिवेंट तौगनी हाबिगी मतंग दो अखोई ब्रेक की मतुंग थुना लाक्सगे मतंग स्वाइद ब्रेक मनोजगे ब्रेक की मतुंग द कोई थुना हंजरके इंपैक्ट टीवी गी हेडलिंक मियंग तादन लेगी Oza Pain Relief Ointment Khwang naba kok chikpa tang chikpa amadi khu naba na singbada sinaba yarba Oza Lipsap group na puthok saba Oza sinabiyo ब्रेक के मतुंग दमे अमुकना तराम ऑक्सरी अकोन ngasi khana jari bisi allergic diseases and the homeopathic treatment allergy have laina si allergy si matokram or ibno musu akoin masi kari kari tawgade musu masta akogi homeopathy na karam makhalgi lying piri have gi matang da khana ne bugi tanja da lojabani doctor makhata na mu khangjaning si adurgadi allergy si akogi myoy bigi haksang da nari ba kholi myam singi yamna chouba akogi anaba singi horokpham gi kaino dumo oiramni na masi ngakthok basi yam thangai fiden khalle akoin allergy si makhan makhan gi doctor na sahib gi ba skin da yai adegi akogi stomach to abi gi tract gastrointestinal tract to abi adegi akogi saru sarang do abi adegi khonjan gi badagi obi ai na makhan mayam habire haiba singsna changi body part loinamak amana traga amana hanba yabagi disease la hanba yabagi problem nei ramnina akoin yanam bada allergy have si masi thokta ba masi koi haksang da ohendana ba masi isada akogi experience laitana ba thingnadana ba kari kari no koina lokhopam tokpa tabuks taseng bagadi masi experience ki oiba wani akoi ngasi diabetes नारेन तौसिदा साना थक्नब चिंजाक की मतंग दा डायबिटीज की ची डॉक्टर अमगो जो कई चागदगे करी करी चिंजाक थिंगदगे है जो मानदबनी को मसिंग से मोट से अमना लफोय चा यादे है अदु अमना लफोय द सारगा अदु दा गायना याम तौनबने अदु माइन तौदना एलर्जी से कुइना तौरकबा अंगांग नतब मीसिंग से एडल हुत्तदि कमाइन तौगे एस आइडिया अदु चा यादे आइडिया अदु तौ यादे से मसाना जो खंगबनी सुंबसे आइदि सीजन चेंज दी इंगदी यादे सा साबदसु आई सा साबदसु आइदि एनिमल प्रोटीन दुना नेबा एमाइनो एसिड दुना ने एलर्जेन होइरिसे असिगु मयाम अमा लेयबा अदुना इसाना अदुगुंबसि खंगना मदुदगी लापथोकनबा मदुगी चानदबा पोचिंगदो साबदबु ओइरो अद एक्सपोज तौदबदबु ओइरो मदुदि इसान सेक्शन जतारे अदुगा लोइनना अहमदा अदुगा लोइनना डॉक्टर कंसल्ट तौबा अमसु संगे अदो हुजिकी मतमदबुदि याम चौखलबनिना सिगुम पोसी एलर्जिक राइनाइटिस अखोई मरु मपांग डॉक्टर सिंगदसु याम कन कन नाब लेयबको अदो मोइसु एंटी हिस्टामिनिक कई कई जे खरा चारगा अदुम लाक्थनबुदि लाक्ना फदि जुब फतब आई ngasa हाइजगिदो सीदी क्यूरेबल कंडीशन नते अदो मादी कंट्रोल तोगदोनी मागी इंटेंसिटी हरपो मतमगी पोची इंटेंसिटी सी का हेल लोइदोनी अदो तोय तोय होगंबा फ्रीक्वेंसी दु हंदानगदोनी अदुगा बाय ड्यूरेशन जे अदु जो टेंजन लानबा यारेंगे सुमाइन तोगा
control tꯧꯒꯗꯧꯅꯤ ꯅꯠꯇꯗꯅ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯐꯅꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯗꯛ ꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯈꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯀꯣꯟꯅ ꯔꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯇꯔꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯗꯤꯖꯤꯁꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯄꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯗ ꯇꯩꯔ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯐꯍꯜꯂꯤꯁꯦ ꯐꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯕ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯁꯣꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯁꯀ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯦꯛꯖꯦꯃꯥ ꯈꯨꯍꯤꯡꯒ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯒ ꯇꯧꯋꯤꯗꯅꯀꯣ ꯃꯗꯨ ꯀꯨꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯝꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯗꯨꯅ ꯑꯦꯖꯃꯥ ꯑꯣꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯃꯔꯤꯁꯦ ꯑꯃ ꯐꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯑꯩꯅꯗꯤ ꯂꯧꯕ ꯇꯁꯦꯡꯕ ꯐꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯨꯗꯣꯔꯛꯄ ꯁꯨꯝꯕꯁꯤ ꯁꯤꯐꯇꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯖꯤꯖ ꯑꯣꯔ ꯁꯤꯐꯇꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯁꯤꯝꯇꯣꯝ ꯍꯥꯏ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯔꯨꯕ ꯁꯃꯁ꯭ꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯁꯁꯦ ꯑꯦꯂꯔꯖꯤ ꯇꯦꯁꯀꯁꯤ ꯃꯈꯟ ꯃꯈꯟ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯗ ꯇꯧꯕ ꯇꯦꯁ ꯑꯗꯩ ꯏ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯏꯃꯨꯅꯣꯀꯞ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯇꯦꯁ ꯀꯥꯏꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯅꯣ ꯃꯥ ꯆꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯀꯀꯥꯏꯅ ꯊꯤꯗꯣꯛꯑꯒ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯂꯥꯞꯅ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯗꯣ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ इन्वायरमेंटल ꯐꯦꯛꯇꯔꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯒ ꯁꯨꯝ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯦꯔꯤꯗꯤꯇꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔꯗꯣ ꯅꯠꯇꯕꯤꯁꯤꯡꯗꯗꯤ इन्वायरमेंटल ꯐꯦꯛꯇꯔꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯗꯦꯟꯇꯔꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯝꯖꯜꯂꯒ ꯍꯤꯡꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯒꯤ ꯖꯪꯀꯨꯝꯕ ꯐꯥꯁ ꯐꯨꯗꯀꯨꯝꯕ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏꯈꯩꯃꯛ ꯁꯨꯝꯕꯁꯤ ꯑꯦꯚꯣꯏꯗ ꯇꯧꯕꯅ ꯐꯕ꯭ꯔꯥ ꯐꯩ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇ ꯍꯥꯏꯁꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯍꯥꯎ ꯑꯍꯥꯎꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯆꯥꯕ ꯀꯣ ꯁꯦꯟꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯤ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯈꯝ ꯊꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯑꯕꯀꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯐꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯥꯔꯕꯦꯇꯤꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯎꯅꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯥꯏꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯞꯄꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯁꯨ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯤ ꯈꯔꯗ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯖꯔꯒꯁꯨ ꯃꯤ ꯈꯔꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥ ꯑꯦꯂꯔꯖꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯁꯜꯂꯛꯏꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯏꯟꯁꯦꯛꯇꯤꯁꯥꯏꯠ ꯄꯦꯁꯇꯤꯁꯥꯏꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯠꯁꯦꯝꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯃꯦꯅꯤꯌꯣꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯁꯤꯗꯩ ꯗꯦꯚꯤꯌꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕꯒ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯏꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒꯦꯕꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯔꯤꯁꯔꯁꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯐꯣꯔ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅꯒ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯀꯥꯎ ꯑꯦꯟ ꯕꯐꯦꯂꯣ ꯃꯤꯜꯁꯦ ꯕꯐꯦꯂꯣꯗꯅ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯄꯦꯁꯇꯤꯁꯥꯏꯠ DDTꯒꯁꯤ ꯌꯥꯎꯕꯁꯦ ꯂꯤꯟꯗꯦꯟꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯌꯥꯎꯕꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯨꯁꯜꯂꯛꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯤꯜꯛꯁꯦ ꯃꯆꯥꯗ ꯄꯤꯊꯛꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯏꯟꯁꯦꯛꯇꯤꯁꯥꯏꯠ ꯌꯥꯎꯕꯁꯦ ꯄꯦꯁꯇꯤꯁꯥꯏꯠ ꯌꯥꯎꯕꯁꯦ ꯊꯦꯡꯅꯔꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯃꯥꯗꯨꯅ ꯆꯥꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯆꯥꯕ ꯃꯃꯥꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯨ ꯍꯨꯗꯧ ꯊꯧꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯒꯤ ꯑꯝꯕꯤꯂꯤꯀꯦꯟ ꯀꯣꯔꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯗꯁꯦ ꯏꯟꯐꯦꯟꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯗꯁꯤꯗ ꯁꯤ ꯄꯦꯁꯇꯤꯁꯥꯏꯠꯁꯤ ꯌꯥꯎꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯕꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯁꯜꯂꯛꯏꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯥꯡꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯐ ꯗ꯭ꯔꯤꯡ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯛꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯁꯣꯗꯥ ꯁꯨꯒꯔ ꯍꯥꯞꯄꯕ ꯁꯣꯗꯥꯒ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯣꯐ ꯗ꯭ꯔꯤꯡꯁꯤ ꯊꯛꯄꯤꯔꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯗꯒ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯦꯁꯇꯤꯁꯥꯏꯠꯁꯤꯡ ꯏꯟꯁꯦꯛꯇꯤꯁꯥꯏꯠꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯕ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯆꯥꯡꯗꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯪꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯀꯩꯅꯣꯉꯩꯅ ꯑꯦꯂꯔꯖꯤꯛ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯋꯥꯔꯜ ꯑꯦꯂꯔꯖꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅꯒ ꯐꯣꯡꯉꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯨꯝꯕꯁꯤ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩ ꯇꯧꯔꯒꯨꯝꯁꯦꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯀꯤ ꯀꯞꯇꯣ ꯄꯣꯂꯤꯊꯤꯟ ꯍꯥꯏꯅꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯞ ꯑꯗꯩ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜ ꯋꯥꯇꯔ ꯕꯣꯇꯜ ꯍꯩ ꯃꯍꯤꯒ ꯍꯥꯞꯄꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯕꯤꯁꯐꯦꯅꯣꯜ A ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯁꯤ ꯁꯥꯕꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯣꯠꯁꯪꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯐꯦꯛꯀ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯨꯝꯕꯁꯤꯗ ꯀꯨꯏꯅ ꯊꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯝꯕꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯕ ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦꯕꯨ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯇꯔꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯂꯔꯖꯦꯟ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯒ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯖꯃꯥꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯕꯤꯁꯐꯦꯅꯣꯜ Aꯅꯒ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯕꯇꯜꯈꯩꯁꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯀꯥꯟ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯥꯎꯠꯀꯤ ꯆꯦꯟꯅꯥꯏꯗ ꯐꯣꯡꯕꯗꯣ ꯍꯦꯔꯥꯜ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯗꯦꯀꯥꯟ ꯍꯦꯔꯥꯜ ꯒꯥꯏꯗꯨꯗꯒ 2015ꯗꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯕꯦꯟ
plastic ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ bottles hidak happy medicine happy dana ko medicine happa kainogase medicine gi bottle plastic sing ji ban tawro ka kai dana mayam ma slogan ga laudana expert enaga masi sarkar da pressure ga tawgiba mayam leiram doctor aduga maro ina hoji se fast life hoi mi bi ga no si am fast life orakpa adagi sinja ka se koda khutuk ta prepare tawba khogi restaurant kumba lakpa adagi fast food kaina ba cafe kaina lakpa mayam sing taw se macaroni adagi chowmin adu da kain tawdana khogi thaure kam yaw mayam even angang mayam na junk food mayam khak sum sakhalak pa se masigi effects de kalai bhau da masigi effects se koi haksang da phang masi di akoina company dugi natra posak tu maming pallu badi yadre ko khoi kaino si dai ta akhoi legal aspect ta aduga legalize to ni government na adu taseng bagi di medically di si di sukya yate akhoi hojik lai riba any feel asthma da bu oiro adagi nungsang oiro GIT ki chakhau na ba mi da oiro liver ya da ba mi da oiro sukya yate allergy gi wadi to sumba poche supat patra bani hoji school gi anga ngai da mama ngai na nang nang na boga piri che anga gu chawra kai no ba to doi che packet ki lupa manga tara pi badu mafi maron tai du punna punna chena chena ga piri sing je sumba jang put sing je masi chumna gi appetite hat padana tana moji just khajik khajik chabagi akhoi gi kaino du effect tu hujik phangdabagi wane in long run da di masi just like a poison soi do oi do slow poison auna masi de ai gi motor di suktok to haning de masi ai ngai sinaroi dongi auna akhoi na modern method da huji akhoi matam khara changjara ga su ko angang sing ji da akhoi mama pa oi ba akhoi na semdok kana akhoi gi ko sa khara hawai khara ga tawraga nga kai kai ga khara hapsam biraga maina kichori gi type ga sembiraga replace tawba adum tawgiba sugumba jigi yam darkar laaba no jikse kari gi noida hujikti kai noida phi setle organic ka tawro hairaba jukne ba har phangi organic manure hapo phi roll phangi akoi sericulture kai no sing ji tawro synthetic phi setle no sine laina tholi skin gi gana hairaba adagi hidak oirazu akoi ngasi chemical drug sinaragumsi side effect yaudaba mana masing dagi saba hidak sinaraji haiba juk amane ba na akoi sumba sing je akoi follow to ba ji yam tangai phade ang kan yam ngai je doctor na maroina akoi allergy si miyo bi haksang da ma to karam na sang ibnu komai ohel ibno ade akoi nu masi kari kari to gdi ngak thokani amaso akoi nu miyo bina tasing na allergy gi wada na tana haksel gi yam haksang phana leina mo hono kan environment se yam na phaba adegi saba takum tam to organic ki sa inthang khogi saba khotpa adagi pesticide adagi chemicals yaudaba sinjak sing saba aduga exercise toba adagi khoi phamjan dana leba punsi amasung yamna khogi fast food oiba khogi thaurek yauba adagi junk food kumbasi masi akhoi na masi avoid torokadi tasing na ma haksang si yamna phana punsi nung sangna leiba ngamgani amasung allergy amata su sangba ngamoidaba loina lona haksang da yamna phana thambangam gani habigi wakhlon mayam khak ngasi impact ki viewers sing da matam kai thupi duna pbb gidam ta dr temba akhoi senior physician homeopathic ki pu amkana thaga sa phongdok sari thank you loina na yeng tarbi punamotagi mathangi saturday gi fawbadi impact health likna miyam de kanena ba yathani jari